احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگارا بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاکسرشت، صحابگانی که پیشوا و با برکاتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربانترین مهربانانی. اما بعد، برادران فاضلم و خواهران عزیزم، الله همه شما را نگهبان باشد. ما صحبت خود را ادامه می دهیم درباره سببها، پیامدها و درمان غفلت. بیایید درباره اولین راه درمانی این بیماری صحبت کنیم. و آن صمیمانه از خداوند یاری خواستن می باشد. صمیمانه از الله یاری بخواهید. تکیه مکن به قوتت، تکیه نکن به قدرتت، به عقلت، به دانشت، به فهمت، به سوادت، به مالت، به نزدیکانت. به این چیزهایت تکیه نکن. لا حول ولا قوة الا بالله. اخلاص کن، نجات میابی. تسلیم شو، سلامت میمانی. فروتنی کن، عزتمند میشوی. خود را نیازمند درگاه الله کن، عزیز و بینیاز میگردی. و توفیق من جز به فضل الله به چیزی نیست. به وی توکل کردم و به سوی او رجوع میکنم. بله، اولین قدم برای درمان غفلت این است که همه چیزی گرد و اطراف را کاملا رها کنی و به عجز و ناتوانی خود اعتراف کنی. به الله قسم که هیچ درمان بهتر به بزرگی نیست که از این دیده دوای بزرگتر باشد. لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی هیچ نیروی برای انجام عبادت ها و هیچ قدرت و توانایی نیست برای راضی کردن الله مگر با فضل او، مگر با توفیق او، مگر با مدد او، مگر با عطای او. تنها با اجازه او عبادت ها را انجام می دهیم. پروردگارا، من به سوی تو با شتاب آمدم تا از من خوشنود و راضی باشی. من بنده تویم و در پیشگاه تو به نیازمندی و ناداریم، ضعیف و ناتوانیم اعتراف می کنم. مرا ثابت نگاه دار. اگر تو مرا ثابت قدم نداری، نمی توانم استوار و ثابت باشم. الله تعالی به پیامبرش می فرماید و اگر ما تو را ثابت نمی داشتیم، نزدیک بود که به سوی آنها اندک میل کنی. برادرانم، اگر دل پیامبر صلی الله علیه و سلم برای استوار ماندن به یاری الله نیاز دارد، پس حال ما چگونه باید باشد؟ حالت قلب‌های ما چگونه باید باشد؟ بله، حاضر برخیز، در پیشگاه الله سجده کن. بیافت، به سجده بیافت ای برادر و خواهرم، و قلبت را به مولایت و کارسازت بسپار. با تواضع و شکستگی و محبت و نیازمندی و توبه و استغفار به سجده برو و قلبت را به الله روانه بساز.
ба ниёзмандият, заъфу нотавоният, ба оҷизият ва кӯтоҳиҳову гуноҳони худро эътироф кун. Парвардигоро, ман ба ёрии ту ниёз дорам, ёриам деҳ. Ман бандаи заифи ту ҳастам. саҳифаи зиндагиам пур аз гуноҳ аст. бори исьёну нофармонии ту камарамро хам кардааст ва дилам пур аз андӯҳ шудааст. парвардигоро, ман гунаҳкорам ва ба ҷуз ту касе гуноҳамро намебахшад. дунё маро фиреб дод, авфу бахшиши ту маро фиреб дод. парвардигоро, ман бандаи нотавону заифам. агар дилам ба авфу камарат шак медошту бовар намекардам, қасам ба камару авфат ки туро нофармонӣ намекардам. парвардигоро, ман аз корҳоям сахт пушаймон шудам. бо қалби холӣ аз ҳавову ҳавас ба сӯи ту омадаам. инак тавбаи маро бипазир, вагарна ҳалок мешавам. барои ман муҳим нест ки мардум хушҳол мешаванд ё асабонӣ. ман ба ҷуз ризои ту дигар чизеро намехоҳам. ба Аллоҳе ки ба ҷуз ӯ ҳеҷ маъбуде нест, қасам ки агар самимона аз Аллоҳ ёрӣ талаб кунӣ, ҳатман ёрият хоҳад кард. ба Аллоҳ қасам ки агар самимона аз Аллоҳи таборак ва таоло талаб кунӣ, ҳатман ёрият хоҳад кард. ҳар кас ба Аллоҳ таваккул кунад, барояш кофӣ мекунад. ҳар кас аз Аллоҳ талаби ёрӣ кунад, ёрияш медиҳад ва комёбаш мегардонад. ҳар кас корҳои худро ба Аллоҳ месупорад, ӯро раҳнамоӣ мекунад. оё сухани Аллоҳ таолоро нашунидаӣ ки дар ҳадиси қудсӣ чӣ фармудааст? ҳар касе бо касе ки бо ман дӯстӣ дорад душманӣ кунад, пас ман бо ӯ эълони ҷанг мекунам ва банда бо чизе дӯстдоштанитар аз он чӣ ба вай фарз кардаам ба ман наздикӣ наҷӯст ва ҳамеша бандаам худро ба ман наздик месозад бо ибодатҳои нафлӣ, то ин ки оқибат ӯро дӯст медорам. вақте ки дӯсташ доштам, таваҷҷӯҳ кунед, вақте ки дӯсташ доштам, шунавоии ӯ мешавам ки бо он мешунавад ва биноии ӯ мешавам ки бо он мебинад ва дасти ӯ мешавам ки бо он кор мекунад ва пояш мешавам ки бо он роҳ мегардад. ҳаргоҳ аз ман чизе хост, барояш медиҳам ва ҳаргоҳ ба ман паноҳ бурд, ӯро паноҳ медиҳам ва безорӣ намеҷӯям аз он чизе ки ман анҷомдиҳандаи онам. мисли безорӣ ҷустанам аз қабз кардани ҷони бандаи мусалмонам ки маргро намеписандад ва ман азияташро намеписандам. дар сухани Аллоҳ фикру андеша кунед ки мефармояд. бишнав чӣ мегӯяд? шунавоии ӯ мешавам ки бо он мешунавад ва биноии ӯ мешавам ки бо он мебинад. фақат он чизҳоро мешунавад ки Аллоҳ розӣ бошад ва тавфиқи ман ҷуз ба фазли Аллоҳ ба чизе нест. ба вай таваккул кардам ва ба сӯи ӯ руҷӯъ мекунам. Аллоҳ байни ин банда ва гуноҳ монеъ мешавад ва ӯро барои гузоридани намози шаб бедор мекунад ва дар анҷоми ибодатҳои фарзӣ ва нафлӣ ёрияш мекунад. Аллоҳ таборак ва таоло ба вақташ баракат медиҳад ва ӯро дар корҳои дунявӣ ва ухравӣ ёрӣ медиҳад. ва бидонед ки дар миёни шумо расули Аллоҳ аст. агар дар бисёре аз корҳо шуморо фармон барад, ба ранҷдарафтед, ва лекин Аллоҳ имонро барои шумо дӯст гардонид ва онро дар дилҳои шумо ороста кард ва куфру фисқу нофармониро барои шумо нохуш гардонид. инҳо ҷамоаи роҳёфтагонанд. сухани худро бо ин қавли Аллоҳ таоло ба охир мерасонам. бо он ки мусалмон шудаанд, бар ту миннат мениҳанд. бигӯ, ба исломи худ ба ман миннат маниҳед, балки Аллоҳ бар шумо ба он миннат мениҳад ки шуморо ба имон ҳидоят кард ва ростгӯ ҳастед. бор илоҳо, ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам салому дуруд бифирист то нишасти баъдӣ иншааллоҳ. вассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر من أسباب الغفلة. وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى، حين ترى الأفعال الفضلى
الله تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة.